John the Baptist, yes, that's the man of there. Famous man, well known, very brave, very courageous, wasn't scared of anyone, wasn't even scared of the king. And in fact, he got killed by the king because he told the king that he was doing something very wrong and very bad. But John was a man that went out and lived in the desert and tell people that they should change the way they live, stop doing the bad things, and the word he was using was repent. Repent, as I was trying to say the other day, repent is like turning back. If you're going this way, and then if you repent, you have to go back to where you started. You start good, but you go bad, so you have to go back to the good. And that's the meaning of repent. And repent so that your sins can be forgiven. Sometimes when we talk about John, we always say he's just someone who got the calling and then he went to the desert and started preaching. Well, maybe it's true, but it's not really true. John was the son of a priest. His father was a priest. And a lot of people think that he was kind of a priest. And he felt in himself to go and live in the desert and encourage people to do what priests do. And the priests were the people who accept the offerings of people and they sacrifice it so that people can be forgiven. And that's why he went to the desert. Instead of offering sacrifices, birds and lambs and cattle, and he said, just turn away from what you're doing and be baptized and be forgiven of your sins, which was a good thing. So he's a man that looked at his parents. His father was a priest, and it must have inspired him. And not just that, but I think father was also helping him to become a man of God, as all us parents try to do to you children. We look after you, and we love you, and we take care of you. But most of the parents
We want you to grow up to be people of God, people who do the right thing, and then help other people do the right thing. So today's story is about this man called John, who came before Jesus started his ministry. And he did a lot of good things in preparing people to accept the message of Jesus, which a lot of people did. But even though a lot of people didn't too. So hopefully you can understand what I'm going to share in Samoa. But God bless you and continue to be with you. Lots of wisdom, lots of knowledge, lots of happiness, and lots of peace for you guys as you go towards the end of this year in your school. And may you feel happy with what you do, and your parents also feel happy with you. So God be with you. Ole Lauga, Uilisone manganu ole tukul tamale anu manenganu pakia. Amen. Kuya o fifilia. E maia fuki e tangtahuma le whao le tama mai le tua. E maia fuki e tangtahuma le whao le tama mai le tua. And all flesh shall see the salvation of God. Luku maia na matai fuki mai mata. Esa. Luku e le nila na whao mai le tustala. Luku e a fia e le mai mata. Ai se a le whao mai pe te whao mawhao mai mata. A luku le whao mai luku e te kua whasamo. A whao mai le mai. Ia, e tusara mai mata. Ai e lisi usara mai whao mai. A fia e le mai. O le loa. O loa ai. O loa. Te loa tamarasa. Te loa. Ai te loa tu o mata. Ai te loa fuki. E isi mea nunga tamata na. So, luku e whao mai tu stara i le mai. And as that said, e le te nuna o te tau I law, knowledge, understanding. Ina e loa atu e tamata le whakatama mai le tu. Ina e nā tilo le ai marama lama ia. Ai understand I le whakatama le sa mo isu. O le uisi utau o le ula tamata uma. Everyone. E le loa e awa e loa I fua oe. E loa oe a te oe loa fua. E loa uma tātou te kutasi tamata uma. Tilo I loa wa ai I le whaatama. It's a personal, relative kind of relationship. E le whapesa me si whaatala tu ia ai. E te tilo ma I loa ma mānarama. I o le whaatama me le tua le kusiri to riti. So e ale me ka salvation in saved. Ia, e o tala no soa ia. Ia nana tau saved. Ia saved mai na sala. A sala a te uwha mānaro ina, ma lofa ina, lau saved. A mape mativa, le tau lima, a te ua tataro, a whaalima Yesu o wana whaina, mauarita mau aima, mauarita mena na hia. It's part of being saved. The practical side now being saved. Ao na mahi o tinga ina, tau whaasino moi au wala, inu fuara au, whaitau toma, aifufo, maua marosi, part of being saved. E leo na saved, me ulele na Mafaufau, saved fire, e na Mafaufau. E iei tū, o tātou bolo e whaatino ai, e na mele tau o le whao na tanga. Au tanga le tua. Mai kua matua e wa aia fuki e tangata umu le whao na tanga mai le tua. O tau tusi lalo e mena e o kura e tusi o kura e mai e lua. Whai kuma o kura e tusi a lua. Na e whai kukuia e wa aia fuki e tangata. A lalo I whona tau mai e le kura o Uilisone. Tusa o lea wha mai uka. Pe
Pei ona tusia mai upu al prefeto o Isai. Amina tamo ia luka quote ia pe wha tau mai ia tangata e ona tau. Param so o ai toi ina whaina mua. Wha pia ko whaina o whaina la mua sa toi ina sa ko. Peo se vete ka roa sa mea, vete ka roa atua, vete ka roa ana. Ia ona tau ia o tanga ko le hata e mana o. Ai le nā whauna a rita. O le tasi whekura tau. Ai te nero si tala i tū atu. O tala nā tō ina. Wapena wela i okura. Ai vai e whai asi umi o tala. Ai saia e whapupu o le hila. E tamo tau sam ati le mimo le ngāmo i sei. Tawa i sei. E mō mai le saia le fast food. Fast food tau te lima o le isaia na le whai mua e tangata o mā tātou le kusuru le isaia rona mua. Iu tō asa. O le taimi o tau o te whoi le tā whenga i o papuri o i lau le elo i sarai. O umare poroa i papuri mia a le isaia rona mua le tusi i na o tau mua. O te whoi le tā whenga. E upuni a isaia. Ai me mau lunga suai na o mea mau putu e lola na o whamu whatu tupu lunga o mea o wala pio pio whasa o mea mau awha lau ni lei whala mo mori ma ina i o whamana nā mau le tendo le uto e whoki le tāwhia le uto e loa o le uto e fia na tāpu longa a le uto e whoki o le mea lana tupu le mea o tangata o le uto e whaki le sautonga la tu le sia mai mare roto vita per il mondo le hanno un roto e le o loro fa tama le tue le fa mo vuole to sa toma mo fia mo no mia ya el vai ma a o levo totali le fio mai luci e ana fa mi se a fa per gli mo roba la fa batasi a per voi o si potata o saltoma e la monna saltoma. They still feel depressed, they still feel sorry, feel scared, unsure. Vanuna e a whainga, e lewa ai atu ma le lo atu o saura te nuna. E whamai le tala i seina. Whatutumu, atutumu luma mena. E o whau te te mea leo mōra saltoma mōra whiwhia e ana tua e si whapipi o e a whapia. I le sao samani e sao e leo. I o venu kua no le rough roads. Koe na whatusa i le ola le tāmu, lea ma le ola i le tusa i ma whina mako le. Whamairo le tala na perfecta. Whasao wala nā. Whala mo le mole mea nāne o na mo le mole. I o tātou mole, tātou uma. Nā tātou tala mo ia, tātou tala ia oi. Mai se ai teni a mo tātou toi mo ole sa o tonga. Wa o tenina e mo te na se seso o e tātou. O ngā runga nai mani. E ana o vātu i tamuti. E masani ana tātou mo tātou Mafaufau i o neo tātou. Na te ia aruna foi o tofa. Te ia aruna foi não tala na le. O tata foi e mana to ai e mana tata no ai dai mana sa. He was real, he was trained. Sa ha o no tama. O tama o te ro le feta o si, ma no sakari. Tata no e lo tama. E te o anu le mele, e o anu na matua sa fa. E vai a tato, e o fa, e se matua e le do via, o no, e o no mo o le si me mana ia le ta. O no le so hotel le garba. Hotel le chose ta ta e no to na a ofu. E te le no le muri e a bisa ta. A fa sa fe o ta ba. E a me fua e a mo tau fai te whiwhina. I a pe matai o ta maa, o me fua e tau fai i tēru ni Soofatasi e o ta maa. There's something about our parents and their guidance and their nurturing and their looking after us. E a
fia ai no tātou ora. I mea le lei e tātou tau wha. Ko wera tala ia, o le kūku whethe awa. O le tai masa o Soofatasi aso. Ia a le telo tātai o ruma tua auma whatasi tonu o le kulisiti. O whāna o whethe awa. Whāna o whethe awa o le awa. E le ngate o whethe awa tō matu. Ia e whape hana na o nau futa la tō matua. E whape whaini suri e whaini a o a moana. Mere me. Mere le hape mana o tali tōku le tōi nana o te apara o. O ione, o a inga le ma Yesu. A o ione fu, o le tali tōku tanga, te whatua matara mga nuenga ino o tōku se furu o tō saka. Tōku se furu na te alifo o Yesu. Ea o le tōku se furu o tō saka mena e ta lia e ta matara, ta e whai mōstana. O winga ngāru mōwhu o le Pizza, rete fule la fai fata ta e na no fai o sa. I to tongo le tuafa mana na. So he was there, he was helping people, leading people. Tai people Yesu a mata na no to skuta sa. E mita mata pulami tuai na mata na Yesu. That's what happens in those places. Ele então te tá fala te vai falar tu lá. He was a rabbi. He was a autographer. O tau sama le nga whaina talia ni whaaro mia, o whawhia whaaro mo tangata. E tangata e tau le rabbi, o lewa na oma, o lewa na whaina. A tau sama tau se fuku le atu sia na le talia e tangata. O matua. O lewa le awa wina, o lewa le experience. Le ana tau whaina. Lena le whakatanga o lena nā kuai nā mata e su kuai nā mata ia. Ia, ne kaita, e mutautia. Ta whawharis ta matiti te o whara mua la o moe maara. Te oi whara mo tumo ai no mata sata. Ele ia sama. Ele ia fifiava e o stipula o la me marena e vita no te whara mua. Whara mo te sta matiti o na o whara. Ale alu yo ne faila ngana. O le ngana wena sa fosia mai ile ngana ngana tu. Ngana wena na tu na o mai u fa mo nei. O na moni leo fa o ma fa so. Ina ia fa pena o fa mo ta ta ta. Ya o ma ta. Ta to mai ma sosia le o ta ta ma. O le kuna ngā tau ai, tau tōngu rā. Ne ho mai whaari mai a tātou mea rā. Le ola whato tuonga, le ola te tōngu ina. E no se me mea ngā tōso pe roso pōpa roso i mā. E o ana roso a, e tō e si atu, o le se whaaranu. O le tāwhona le tusi lea mana, ki kai o māma. O tusi alo whamea o le messenger, o te awina atu lau, ave fe au i luma ai le whawhia mai ni. Ia o rutanga o tātou. O tātou mea te mai e na nunga nena, na wala ni nai wani. Tēnā o tātou mora, ne a whia mai o tātou mātua. Ia o ea tātou mātua o te tūne o le rutanga na. Tautua nā tātou whānau, o le tino whānau o ngā ai. Ia whia na rato a nio le leima me o tuma, ia nio tātou. Ia o wheo o iero rato kora, a reto toma rato, ia no mai a roto maru, whanamo roto maru, roto rofa, roto a inga, roto tausino. Aia whapeva tamati e se me haru i tātou. Pari me whorna haru. E whiu o tue o tamu, o tue tau rao tamu. E o mea rai ei, what they see is what they are going to do. O ai le tātou ola whakakutua. Le mena na marosi matoa le no tō iwani. Mena o le mena na whai o na no te mamara no tina. Mena na iuna o na tuhatu atu le o le so. Le whakakutua so so ani mawa. E o whatono miana o le tua o au tama e tu sa mana e tutu a tiesa. Ia o le wha, ma mawhine nā me nātou.
Lada o malu tala ia i honi muna. O tātou e tai mua lumo o ngā ngā tātou ni whao. O tātou e mua whare li, o tātou o messengers, o tātou a whiwhiau o e whao maere atu mua. Ia e o tua i whao na tanga anu tātou li i tamatanga o nātu mua. E ai masito tātou le puna mai everyone, tamata uma. Ina o ai tātou whao. E te o tātou wana, a e se me mauro kuma, tō i lunga me mauro lau whasa sao. A o ina sao leo wana, o nā tātou o loa leo o whao tātou. Pao tanga leo le li o leo na tatali ma fora o tātou. Ai leo ma whauna sao o tātou o tuatea a le tātou no tātou. A pena o tātou loto o Mafaufau a nama. E ona whapena leo na tātou biloa, tātou marangalama, na tātou mola ai Soofatasi, ma le whaola e whio mai i biro na umana whawhawina mai tō tātou. E ona whamanatu e nā, a tātou wanga atu i whamanatu i nā, o le whio mai o te Israel i Christmas. E ana whatou vai so mani o le whio mai le, e whasana e nātou tiana, tātou tā pena, mana loto whakotua tā pena o tātou loto a ese mea whawhitia tā mai o āuma mea whiuna. O na tātou ni lō mana ma moni lea o le whio mai o te risi mō tātou. Just a quick summary, it's when we take off all the rough bits of our lives, all the high mountains, the hills, and fill up the valleys in our lives. And fix the paths, make straight the paths, and soften the rough parts of our lives. That's when Christ can come to us. Christ can't come to our waiting for us. He comes when we have get rid of all the things that sort of holds us back. And then that's when we can see and understand Christ in our life. May God bless us from utility. Lawa no ia fo ia tangata uma le whao na tanga mai le tino i le swafa manu manu i le